Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka United Democratic Party haka arpsantrik uleber arjar arfulai. Kala say Bujli do ba Synshar Lyngdoh uban mi Bujli kumukurtong jong ka UDP na Sohïong Constituency. Haka election ka ban sa pinbanatarik thamai da ka Election Commission of India. Hading ka jingklat no jong ba SDR Lyngdoh haka arpautrik urempang arjar arfulai. Kata sitiaw shua ba ka jala kan lay siya ka election jit nong mikmat bathamai jong ka yengdor ba tawaan ka jala. Kabalalong haka arpnyaw tarik urempang arjar arfulai. Haka jingkalang bala pelong dari UDP haka senong Sohïong na lor presiden rang ba jong parti uba met ba Lyngdoh na sakhilang do presiden ke UDP East Khasi Hills District uba Tita Starwell Khan ki MLA jong parti ki begentup uba Paul Lyngdoh uba Pius Marwen uba Nujor Ki Sungo uba Renikton Tongkar uba Meryl Bones EM uba Matthew Bion Kurba bat kiwe dagi nong yalam ba hakmat jong parti ban hakani keju usngi dagi hajar ngot kinong kersan jong UDP Sohïong Constituency kelepoy ban sakhilang hak jingpen mala ya kerteng jong ba Synshar Lyngdoh kumukurtong jong parti Hakubom kepang nak benda ipat ba badu kurtong jongi nangi na Sohïong Constituency ba Synshar Lyngdoh tabak Synshar ya dah declare lupa nado kaba jer ketemu bahawa day ulang Synshar di dia bakti si MLA mo siti dong pol so kita sebentar terus mulai ya keteng sen jom Pak Synshar dah mulai menyekam kai ya bah dia sabda di aku dia borok kinong kersan yang saya kita empat rai berkesan dulu dari hidup lang hangi, aku mulai dipilih, but dah kababu jingut, bani yang lung lang hangi, dan belakang syahmat, bani bahek don, syukur berdem jongi, nanti pi, hai kat syabab pi hai. Sohïong Constituency POE ben yo mai don mdai bo dan show budak don bagi dimati di jamu giem gaji ngalah belet dimati jamu gidang giem kay ko sana gaji giem jamu brio bani giem si pasan posnam never be si pasan totally dimati dan la bagi si sepasan pun dimati. Di ngapain dah kepala ngapain kecil skop scam, confidence, bah Synshar, lu sama orang bak ubala pendek ya kecil pulih master, naga Department of Geography. Wala ada thok tangi ya ki exam IAS kali kita lara pipet you nak cepat tahu ni yang sih apa yang enggak apa yang lara pipet yang berjaya ham sarai undang ukarlah bentam yang yang hangi. Bagai bagai food kan bangku jaga. Halo dok. Halo. Bawa betul. Nanti penuh kita bersama dengan training kong. Mulai lasu pasiau presiden. Bah kelangkan di program. Bah nalik nangi siapa wipat district di kiri kinong kesana jom melakukan iki dari kami gue kekentil masuk dari manusia apa yang nilang
Pak Synshar anda pijak nandang bahaya kita anda pijak undai lada pijak lada kabut harta dia anda kabut nak pergi ke puar kabut ke jok aja anda jok buat orang lada jok berway orang lada tahu nom ikut tema orang lada ngajak manga ya ketika semua lada ngayo rung nak nombak jengpi lada ngapai hantu kismang jengpi hangka ngasalek kita hangka ngasalek kita itu ada sini kita berjuang orang lada kan tempat lada orang yang berjuang tinggi ingin keren berjawab anda hijau pinang pinkan yang ketuk jong ketika seng lairi kapa hebat tu buat pinang yang nambah jungi bagang kiu ini boleh tak buat pinang mereka kur tabak Lyngdoh tabak pinang balai menjadi haus. Ia dan benda, kong amperi, bak bol, berbuat sobat Synshar lalu lainnya kita bak. Makin maaf ada tem datang bagi dan pesan rumah, mereka ikut. Mak, SDR Lyngdoh, jadi kata Lyngdoh, bak bol Lyngdoh, kong amperi Lyngdoh, sambut ia. Kata tambah hanya orang kacing kandang syong kacing berbat tinggi naik dan laingut nak kurung makan bah tambah ngimdai seasambli banyak kali ikam kur ikam balang nilai baik nak benda kari maka jago dulu dong ngimdai sekarang kata bah bang Vice President Jangka Circle dipilih balai ba pilih banyak lagi akas wakar raya sempat pulang lagi dalam kita pilih balai dia join yang kita join itu yang join dia sempat pulang ba join dia gemat nak kau boleh kejumat dia sempat pulang kerana wakar sempat pulang lalu pilih yang balai kumno kan han dan bataina tik dari kabang atip kabang skopu kalau ba ni dan kam ya ke sorkar kabat treka ni labu na UDP na penyeng sabun reungat kita syari election ladap labi apa balik ke Synshar tang UDP boleh penjawab lain pun ikut lihat kita yang Synshar kita mengi ke NPP buat apa mereka perlu kamu nak Synshar ke UDP buat apa ikut lagi pun yang perlu Synshar lahi kat ikut hak dorba jom menurut pungut dan Synshar memijikkan jika jinya terhilang kalau nak bagi burung ya kan nanti ya kan rai ke jom upat pak jom ki menurut harus buat kalau santo kendai di Constituency. Bila beliau berplay, smart, bola asyibun, bola nak senyang syibun, syarikat di Constituency. Jadi duduk kebat, dan nak batai, lainnya boleh yang tahap. Apa yang kita ada jinggu? Nak pergi ni by-election. Baik pada jinggu kedok, ke jinggu. Kajing yo nom ngomong ke yo nom kajing yo jago Constituency kalau ba wakla ma SDR dan syuk dah kamet mati jemu idem ba yaki mati ki jemu
Masyur Kot Kudi 4 day Banca Ot Menja Syakat Benja buat 4 luksai nama rudang luksai beteng gila kaya kepudi mensyayang nol ajan nol dia urut luksai beteng baka kot pudi kan her shalor kot kam shalor mentalo itu her shalor kot kam shalor ya kot pudi jawab Sohïong Constituency Lyngdoh luksai beteng update mengenai cuba di masih untuk nak berkomplain kita buat dan we bangsa tu kailah jam tumi nak jaga balang asalnya no de lai min tu henry hamni nong gorok kita ngam menteri jadi sembilan pun kinang bagi kat mah habis lihat cards, lihat Rami ni, lihat kalau pergi bro, yang yat lain, baru kita lihat nak ini yat lain, untuk dalam semai yang yat lain, yo kumlum DMC kaya lah mereka sokar tu, Pak Charles kumselong Baar dan juga di kong ya lain pihak ini Sohïong layu ilu bagi kas layu ilu bagi kas layu i ke UDP garan hanglo menurut kamu efek ya lain juga nomor lain along sin layu ilu ba layu ilu ba bagi kentat tapi ke syam happy nanti kemudian Iban dan dibagi Mengasih Dewan Sohïong baik dan menjadi agak lu kenapa jadi kemau ipa itu mengaitan baik dia terus dengan isu ipa belum terus kepercayaan kan ketika sini kayak kumhat kemudian bertrai kemudian menembak kemudian mencium yang menungkam apa yang bapak ni yang kuat wajib bisnes yang ini kamu baju kuat lima kuat ini kamu wajib bisnes kemau memasakri bapak memasakri ulai ngam mengumpul ke stad ngapan buat kan aku ada nangiru aku ingkuai aku ingkuai aku klaim ai na kebalapan keren pengaruh sakut mensyai berpikir semua ngaku apa itu ini banging bayi pilai kerdet ilang kawai but hakating kawai itu jangan kecing maya untuk boleh wayang bapak kadi dulu kecing pipa dan luar bapak simpi ini rekam jangan mendengar kata tidak berpatahnya kopetang ini dia cuma studi beralog dorong wajib lihat lagi memang asumsi lebih lihat tak lihat Tukit yang kan nangis haduk isti haduk topi. Pada baru yang ya aku stay aku mungkin dikit bermain di.
Bilang kita orang berteman kita dongki, kita mahir berteman, kumula, ipa kumila, yang kita tak wait, kita yang akan wait, kumta, ai ta kacimai akan papuk kumju, kulesi dua tang digini kita, baru kulesi jatuh. Iwan mentagasi ini, watang ki umat ki berkiam ha. Kampat klet haga jidong beliau, yang jiklat no, jong bahedon. Kendrai, aku abang aku ni. Bentar nak kalian jongi muka parti, nalu ke state level, ke district level. KMLA, KMDC की बवाल बतासी, ईवान मन पिंटिकना, बागा पार्टी यूनिपी, काटन लेका पार्टी, किंगडों kerjaan जोका पार्टी यूनिपी, बाथाम ताम बर कैंडिडेट जोका, Synshar कुपारटो, ईवान मन आए, या कहीं पंचकम Baliwan man ay ng CMP, bapin ng consuet, bapin din semua melum, semua siya ino, ndray gidon dekat mangi nakaliang kapatid. Nagdadaw magkasi, misawan kunang hani, banleray, nakapagyapunday lang pagkayin. Ba, hagan yung arap santari. Ini belong yang kecil lah. Bagai ikan ni kita bawa piawan. Kalau saya kenal bah, pada kalian juga ia kesem, bat bukan dit, bangilan, perskam berdasi. Kalau bet, kamu sobha jopi ibu. Mentang asli ni pimpinan yang sangat jatah. Bawa bawan. Sekali dia. Lalu pindon kaman berkaitan mengesem pinaman pelenai kai hari kepor. Pinaman penserva kai kepor. Buat ikam ibadah kalian jupi jelet lagi jom jupi kamar. Bahedon pindon show ada pernah. Kendai ibahedon inyai nagawai ni syagawai ni nagawai isnom syagawai isnom nagawai gadong syagawai gadong rekat berbahasa. Bahedon apa sedang yang politik kejungi banyak election ide nagaparti di rumah. Nagparti dulu. Ada pra pengaruh sa politik. Doon bagi UDP. Kekemau nalu arpan dapat lain. Doy nga ninyarong ano siya kaparti Kongres. Nasusngap bangam sa may niyari. Nawala ka maramba may haka politik. Mereka yang mengasuhkan kalau ada nilaian yang tiba ke Parti Kongres, dia menabi negara Nasional Parti. Bila kuat pat banpai syakal Nasional Parti. Arsena mencuak, dalam kejadian kedua ni syokai di syak. Ilong pangaruh akan tuyi balai pimilai dalam hidup itu. Sohïong Constituency. Lawan yang ai por. Dengan perkat bat dengan sistem bergerai. Nama gerai jangan kami gerai berbaik. Kami gerai jauh baik. Hadir katu kami berai. Lyngdoh biar yang ayam.
mentah kiba buang kila kuat menyelena di UDP. Tambah apa sakitnya pos. Nama dan don katukan ingut. Kiba paksa. Kiba nganan kampanye kedua bagi marbai. Kiba nganan kampanye kedua bagi ki grup. Suapan sim yang rai. Kabakat tu. Noi ini sim yang tu. Kaya masukman kalau tadi. Kalau ke semifinal. Baik in room UDP, baik in room MC room marway. Ila room lekat bagi paipa bagi dong kesal jong I hagatukpon. Hendai kasusi yang kekubur kebayaan serum seneng kebal penluma kebal penartian bat kebal pensa undum di paipa. Bahana ke UDP kalai room saka LPP. Ke UDP kalai room saka LPP. Balis na sorka. Paipa ni siap bilang dibasta. Miwan mentaka senyane haka kateng jog UDP. Miam semua nak kateng jog kalau parti. Ngapkan eru magbali parti UDP. Mereka kubur kabayan. Di phone call kibawan magkeli siya. Hato pinayarong mo sa LPP. Hato kung kani kara kajat sorka kalau nagtabay mo. Kani kalau jat tau sorka kalau tamay mo stit na kaliya. Kani kalau kawin mo kakomat tuwi peka. Nado kisnam Araja, Swaraja, Synshar. Padon kawairu ke parti. Kabandon kabanyo majority Lyngdoh Synshar. Padon kung kata kapulkan parti posted. Banyo manway. Lyngdoh armon kibeli. Man ka Sansnya hadir ke election karai tu paipa jaga state ka ai ni yang ini UDP ka ai yang LPP ka ai apa yang UDP ka ai ka gue yang Kongres ka ai South yang Tribunal Kongres ka ai South San desa South San Kaya yang PPP, kaya SSPDP, kaya independen bat BJP bat PDF kaya tukar. Bat tahu sokar dan kamlai buai plus. Bat tahu sokar dan kamlai buai plus. Mulai kamlai buai nababanong scam soka. Hindi na hulay mo namamukang scam soka. Kabay ka na pusan na niyo sulo. Ipaiba iay kanway. Iay kan pipi anong ikiwi pati tumasan sa iwi. Kung noon tao soka. Kadinlay kami train kadoni baka NPP baka sokar kebanyaran baka NPP. Kamday manong pangilit manrung sa NPP. Gidon nagajong ka parti. Baka sa nagajong ka parti. NPP ka na nagajong ka parti baka sa nagajong ka. KPDF ka na nagajong ka parti sa nagajong ka parti. Hato pimotanong mata ka BJP ru kadang nampak parti itu kesaka. Pimotanong ka BJP ru lalu nama semua NPP. Ke BJP parti ke Lyngdoh. Apa kari kami yang mata. Kebayang Synshar kesaka dia. Kamu kan runok si NPP. Kini kita kala iba persiap penyelam bakal yang kita besar di UDP.
Balatau na menur kirong kijing batai kibabakala atu betapa. Nakwa banong ifiang ni pengiriman bentok dan syukur penjalan bakalai people. Ke UDP kum kapati kadon pek marwai kum kapati. Gile man ai ke besar UDP. Bagi UDP kanung syaki wei pak kapati. Kadang-kadang nyuman dan sehingga lotong kurtong ni. KNPP kalau kandidat ni, ke Kongres kalau kandidat ni, di kumnungi per inaman sih kandidat ni ada lain juga. Bila sih kandidat kumlo ni, bagi nama kumlo dadon kiparlok, berpunyai ibasyat yang berkala. Kandidat dalam batai yang ni juga, percaya ini sesuatu. Tip in Omulo, laong bukan negara sorkar sontrop lang dipolkan parti lokal. Arpun leu NPP ngikat way, long ay punyo BJP long ay punay HSPP long sapuay, nataka PDF long sapula, independent sapusan. Kani ini sorkar sapusan. Sapusan mungkin ini, tabalaka jong kapolkan parti. Merapat berbuat KUDP belum NPP dengan rumah KUDP. Merapat berbuat NPP yang KUDP belum turun rumah NPP ini tidak sokal. Belum mudah. Dan dalam hutang minta. Mereka bersyai kalau nak kalian juga ikut parti. Kemudian hak kalau boleh ikut juga. Kalau boleh jom ke parti UDP. Kalau boleh jom ke parti kepada garangwe nak Lyngdoh parti dibahas dulu pasti. Kumulai semua ni baik-baik. Nak kendreusi kepada yang semua ada kata mentang dia kakuis. Kumukali di jongka Sohïong Constituency. Agam. Agam. Kini Islam Lyngdoh melayar mereka imahen kumuta unang kersan kejongi bagi layak berkeret yang ini kam yang election ada pulai nanu macam senam upanai April ban mahe long hi yang bapuk nyen terai sitam ban dala jam manga ngansa khot ke jingela paitba ban haratar sni nganta kertu kerdo yupi ban nasa declare pi kum kertong upanyale yang election MDC halor katara nomrem balik pembelang kayi rekan lang berkur mahe bahap bangin sedang no ya kakam wilayah ban kumjuru ya ke Sohïong Constituency lai pia si pawa si kilo kapabu di pehi mahe ban yang na IPEC yang ke Sohïong area ban khatra tuli ki polling station Sohïong area wabat kumu presiden yang ke Sohïong area bat iwe ki polling station ila IT ban pet yang ngarang engkong kanang mul pelai ile bumi nasu lesi akamno karatane kadang kita kejengkeli ban habisang di meeting apa ke circle apa ke area apa ke primary unit lagi sambil prepare kita juang ni kentin dam kendu yang kendu kami apa bro kalapian buat kilong kaman lagi meeting group yang ke circle
kano karai bersim bapu kadai karai bersim mga. Berkunjur meeting pakadu paling koi. Ilah kumperki Lyngdoh Sohïong Sohïong ba kipai ba pakwa kandu yang kandu bet ya bapu bat kano karai bersim bapu kadai karai bersim mga. Kendai dah kelana mai, ngasus tu, jadi si dalam dah keren dah kabur lagi, ne ikren maya, pada pahidin, ngasu kompoi mahe ila IT ikam ibabun hangat, ngasu kia ngasu dap kumesir, kami kau ngatrum. Kerai menta masuk tu boleh ulapan kerai. Kalau ini ye mahe nam angsul boleh kan bunyi jangan. Jadi kalau parlok apa dia turu kita kendu yang itu phone yang step kung tahu student ini step lakukan menin piwan celo pile kumno damyo yang phone itu babon lah bangna menin berpo piwan celo ikwa apa bangi netreshtom bad ikwa falat banjok hauni war aja apply general election iso benar di imahe anawi pi kumulakren naswadana di brio besakar brio senbulamu senbularai ngaru anawi pi nangne kesni syahmat nganmu bat senbularai nganrai skembe Jumlah syu dah kanu nuganya bui kalian atau kepoa. Berlai kata kalian, berlai tur, pagi lay trestom, na kalian kayin, na kalian berpi, kinokikam bat kunjuru na kalian berpi paipa, bat nila saki, ya kata ralihi. Kecibur pada tersi, bat maheru atau tersi orang sekian, ilau ba ngaile election la arpusan laipus nam, ngapa jui kecibur pada katni, dene. Terkadang menang epi, ini giwe yang ngam ketok, Henry jumlahnya sudah gawe. Kiam ba imahe ila temen. Ni nakalian ngasungi ke parti, nakalian kaye isubutan nakajudwai. Henry boleh berstart. Mentau permis dan dapat samlah. Sinong dulu boleh mentar. Samlah pelat. Ini pikir, unang dah kapor, jemut perkat ni dah klik, kena ya keren, unang dah kapor lepe, kena ya keren, kena kapor bah, nada sih kaya uimahe, lapor sihir. Bahin ke jangan kinokit kam, jangan parti. Lang manu mami Bujli, hadir mereka cakap ni. Bal hadir pakai parti. Kalau propose kerteng jangan tu kapor, nak lihat circle. Banmi iba Synshar kapar Lyngdoh thapa.
Baro le phun. Yibhaying pasam jangai ginong kitkam. Yang gini nak Sohïong tinggal bit. Ipermi yaba Synshar. Shesh ketiga bit ilaran. Ipermi ma yaba Synshar. Ilaran ipermi yaba pupam. Nama sini Sohïong te nama yapi gini bawa nak Sohïong. Bupatit te chali yang lagi kot baik bapup. Noswa dan lain bangamai banam papa. Pup. Tapi beri yang yang angkot baik dah pup dalam akhir perkara tang angkot ini baik bapup. Hamai berpersai geleng, berpersatu geleng bapup dari Synshar. Ubah Synshar dari bapup. Tinggalnya, ini kamu lalek, nak circle geleng. Bapak susu, bapak penitu, nak kacau kekabram ngailen ngalen, kapati, aman lagi area ngalen, bapak penitu yukan diri bersemai, balap persyaru, bawa dagawai ngalen, kelasan perlung, bagi masuk dagawai, kanunu kania. Rasa pembit ini bagi lalai jaso pakapati NPP. Ngandung persyasyu, terakhir lagi syai, ladap keren di persatuan rambak ini. Lagi syai yang betul. Ni kabinet jaso re pakapati NPP. Ni let bentau, ni kesorka sendroplang coalition government MDA 2. Ngandung ipi. Bagi nakalian ka circle nalit, mapersay kaleng, amal lagi area. Bantang asal lain mal lagi primary unit, sub unit. Nanong ipi radeng kadang kapor, kadang syak kapor, dong mal katliwi yang ngan rublot. Nanong ipi ru ba kapor padang doni mahe, laleng lut, syaman lagi jaka. Hagilong ien, bilarong. Kalau don kesihate ye pular. Ye don kibas ier, ye sim don shu mahe. Ye katu kesihate je pular kajang piu mahe. Pisapin monopat dan pet yaka. Ngano yo pi ye sim. Mo pisapin kata ngano yo pi katu kesihate pular kajang pi. Ngaman wan siyem tertib yaka. Ngan pendaplut yaka. Ngan bersama pendaplut yaka. Ini keporu, kenal yapi, bamahe, kumpul sedang, nyerkap, awak nais pa papufra. Ngaruh menang yapi, ngaruh dan sedang manta ahaja apulai. Ngadang ngaruh hamal kalian. Hendrai ngarai scam, banyak rombak bet, nomor i, kecik i, kecik pi, pai jam Sohïong Constituency. Ngadang upai pi, USC, kidan diri rombak. Mengayo pagyo berfun, lepas dia kendu, pinama ngah kumlet, mensyua orang nglet lampai mahe, gapoi gafun si hajar si siru danga jubab danga penyakren si tegantaru. Karena ibentak kesan ngawan haf ni hakam hanga. Poi gafun pau hajar si lae bersih gafun. Nanong ipi de pimio mansim ada pemio ban keren yang mentang nanong ipi habon pai ba for lang yo bane for lang yo basios for lang tu driver jangan yo lesi ang spor ban keren meeting daring gafun amio mansim pinse susi ada for gini samlang habon lang pangna dimahe ini beliau ibai ba ye hari ngecek pemberi
But unju apa ingat niru kani dari bahar kajing it bapi PI mahe. Imahe pi dia imahe. Menta to aile kata kajing it binaru. Binaine kata kajing it binaru. Mahe it pi nanong pi nga kajing it pi Asia. But naka meeting na polling koi imahe ilakran kintin nasukum ikiran niya na teradong kudesin dengan hadir dan akhlak nabi ngapet itu video idong omdong sebai omdong pisah bantir ya kajing jong paipa but ada don ulu bersyak kala ya kajing jong paipa de ingkong shalala kumwala kren nanong ipi kayin bag nami ng snam kurtaba kayin Kabla ay sa Synshar Japi paipa Jaki apusan laipos nem Ngaru Nganong syat kala ipi Nakwa putat pagkaran sa mga Jad Benrio Hato kapol para discuss si Mahe Pagkaran sa mga nataga Didi Direction of development hato kapol pada yakin mas direction Nakwa putat yakin bermahe-mahe Usakan pupi kata Dan rin bentang ano yapi Apa keren ni Nagaday ganun ang gransan ano yapi Dan bentang ano yapi Ngan kuwa ng piye taring I personally feel that there is I personally feel that we are losing out in many ways. The last 5 years has been a dry spell in terms of development. There is a pause, there is a switch, there is a shift in the direction in terms of development in our state. And the same goes for my constituency. Ganong itinga perkelaan ni tim Syaktir kasih uknam jong karoy kapar ulapai syawe kum kinong may kumat jong ni kejelah ringkat hadin upay ba kinong Sohïong kipenjom yan na ngantre lang begini emali bangi ipenpai utau knam jong karoy kapar syani kapar Kapri hindu terak jogi. Kalau ini gentin, kau panang ipi, begitu ki umat ki jogi. Bagi baca apa yang akhlak naik mahe. Bah kasmi pada election commission Clara yang tarik bertempur pada kasmi dia buat. Begitu ki umat ki jogi. Nyen pertolongan. Siya umawal lahi. Bapakot, kumukan din ubat humay, nagpandap na kajong kamram, ang pagkata kasi kasyahan na hi. To ay katak tika diyang tikaman. To ay katak kasi kasyahan, yang makanjot doon porang. Ay katak kasi kasyahan kepada nado doon mesir kajong hi. Boleh kesok nado doon mesir.
kejampi ba kapor pisaru kanumyo panru hai fiu jampi tele kota tangini kitin ngin persajam punya dia ke parti ra barakti bagi nama